یەک ji tiştên ku xweşikbûn û bedewiya roja cejna Newrozê dide diyarkirin cilûbergên Kurdî ne. Di vê rojê de hemû gel cilûbergên xwe yên gelerî li xwe dikin. Taybet ji gelê Kurd di vê rojê de bi cilên xwe jiyanê dixemilînin. Wekî her sal amadekariyên cejna Newrozê ji meha Şibatê de têne destpêkirin. Îsal jî li Bakur û Şilatê Sûriyê gelek amadekariyên giring ji bo cejna Newrozê hatin kirin. هر سال هیوا اداری پیروز کم و جزنا کرده هموا پیروز کم هیوا اداری کرده هموا پیروز بی انشالله و امکارا خوی عیدی دکن و اشتر بیجم کچک جلا دکن پیرک جلا دکن کچکی ما یعنی عیدا نوروز خوشا و هیوا اداری بخیر و بیره و هیوا اداری همو باران انشالله بخیر و بیره جاو بهایا بری ارزان بو یعنی کراس خفتان تشیت کرن سر 5000 تكلفي كراس غفتاني بها بس نها صار صديه صار صديه يعني جاو بهايا ذكرن عالم ذكر يعني قالك ذكرن خدي يقولوا بهاجي بي ذكرن عالم هيفا داري المحموا بيروز بي ان شاء الله وان شاء الله خدي وبستريني یک جوان آمادکاریان جی گل درون خانه‌یان ده cilûbergên Kurdî dane çêkirin. Bihabûna tiştên bazarê an jî bihabûna qumaş bandor kiriye û nerazîbûna geliya li bazarê derxistiye holê. انه جاو قرانا يعني وقتها مقارنه بكن بجاو نديره وتفج دربته بهتري شرخي كردستانيتي خلكي كارا خوتكن تش خوستن شالو شابا و تش خوستن تشتي كاتشكا اما بهتر ام كاريما بس بشي كاتشكايا ايصال وك هر صال دمي نوروزتي او جي موسمي بهيا ام حاضر ياوي دكن وإيصال كرين باش هبو خلكي باش وغوري جو نرخي بهابوجي يعني غوري فا صالا خراب وولاطي ما نرخ قران بو بس خلكي كري وباش مفروض وهم بخلاص جي بر خياط ترزينه ما دكهن نوروز بيروز به